เลยพี่ขลัง กันดาพี่ทรายกันนี่ครับพี่ซ่ากะลีเจ้าน้องกันนี่บะกะ hospital te kala ajngai nang ni เป็นที่อาชัวหังนี้หาดูนดาเดปอดขาโม What was Laitan? sister hap siu kat no ma Kasurkar kalak siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Ikejut kanser ha Meghalaya to iwadachim ya ki wo bontali ki mensin kamte kamchi benta wo yada we wo pensngau tho pajba nei liang ka State Cancer Society of Meghalaya da penman go da ka wakathon hajrong ka phang wo ong from hills to hope working for a cancer free Meghalaya hei wada lai ka jat na do na madan bol ka kyang nangba government college hado ka thau pen yin gari wa em hayaw musyang jawai Hei ni depan man le ye kaya lang de wa em lang u menteri kachanat icha ikhia u wailan miki shilla kam u kongsan hei wada ongu wa ki thau sumar sorkar to ki wa ye ule ya ka screening yo chem smat ye ki wa yo kajut cancer do ongu le wa ki tiar gitar wa em kam yo le ya ka screening to ki wada em ha ki wa bun ki PHC wa CHC de lang ki hospital sorkar kam te depan chluru ya ki pajba wa wan ki chakhamat nei bha la da chem smat ye kajut cancer da pen man ye sumar i wa jom Depan kunmu le ye em kam wo chim ye tika HPV vaccine yo yada na ka cervical cancer haki kanthai ki wa em khat ar hadu khat sosnem we ini itika to i wada e makana haki thau sumar ka sarkar Chocho da khana wa isumar ya ki wa cancer to i wa rap su le hapo ka MHIS scheme hadu sanlang we hapo wan ka chief ministers CM care scheme de e rap arlang kam te depan chluru ye ki bru wo lai mi cha ka yung kre kam ka MHIS yo yaram Hawa ye pensngau pajba ni liang u Dr. JCA Lamin, oncologist Shillong Medical College, Civil Hospital dakhana wa kajalla, dapten ko wo yu, chibun ki wayo cancer ha ibenta uradang nama, food pipe we boot sa mouth cancer ibajia, na dawa diskret we bam duma, ibam kawai idikiat, irukom im de wam emmian, iwam empenki ye do ipran ijaklia, kachnong katha wa ki wayo HPV, man ki kam ki dawa jia ini. Dakhanaw le wanyao pao do prapao person ikan sa to iwaye wo yada we de em kam wo chem smat ki we kidak ki chin to ladar kho senden iwam bha ki kha iko wane slem ichitom wo nguj we em ki wa at hesni do hagani gisngi de yo le ye klam naw em bok lalu wa dakhana ye la lu tiu wo ye le parcha ye kjut kansa hado wa job we po chai chain Hei wa ole ongu wa deva chem smat ye kejut iyo sumar hei por wa biang idi itista ye dawai ikerchan ki wa hayung hasem wa ki doktor da poi chai biangu. Da yo ala hagani gasing ye ke yele ke wa pen sia tho hajrong ikejut cancer I wa da le da ka chiyung. Da penman le ye ke free cancer screening hagani ka thau yo yarap uchem ye ki wa yo cancer. Meghalaya po state yang ini po district yang ini to on kongdu to cancer ng food pipe ng esophagus Oro kisabrang le kamju ken khai le kamju dan lagi kisabrang hadi no food pipe one sekini ki ong ki mouth cancer ki cancer ng rendang ki throat cancer common name mo dan to one cancer yang ki lungs ki jaw ki stomach ki smear dan ki khai wan hadi no food pipe one ki cancer yang ki mouth cancer dan the one ki cancer yang ki breast cancer mungkin ki cervix cancer the hapo den kia ro khana thi bun ha ni case of cervical cancer man very alarming kita ni diagnose le bun bha bun ki bom you that ki bom want to be how suma ki bom em diagnose le bun bha ki man hidden case ki what tip le ki chen to just a tip of the iceberg ki bun ki chenong kendong ki bom ben one down one penyu le ki doctor ben di mon ba bun ha ki on diagnose case le ki bom em ki chenong ki thau nong ki bom ben lai suma tu wai ni tu ma Iba ate kami pi bun pi to student to ra gane yo kubor tadi manjung man senang pi tadi begi pa yang pi satu cancer to kalau man to win lagi top leading cause of death in Meghalaya to penyap berubah ke Meghalaya
thì hai tới tổ man thì man aware là những cái tip bằng cái cái chút kamu nu chen ni dak chin yang cái cái cancer kamu nu ya dai cái cái cancer kamu nu lai cái thau sumar for diagnose cái cái cancer the penbiangi ya kita ki thau test haman le ki thau ye phiu lai chi ki sub center ki yom phi ki PHC ki CHC ki government hospital phi lai he tai la kwa phiu tip ya ka cái cancer status ki yom phi or manaklam inni ki klam yong doctor ki ba i ban ko kam ki benta kam ki penting la da abi tang henry kemo yong i la da one ni man da poi ha ki stage kiwa man da chutom go sumar man go ka jing do go pro ya ka yung ka sem ya kiwa maya gi yong i ha yung ka sem ngala ne kat wadang kelam doktor ni ngala snyau kita sedang bot urdang ngalo ada hap tes no cibet tang hendrai kenmu yong i gani to lada lai wani dang hai por wo biang ye i uyo ya ka jing sumar ye i chai ye im biang tam wo jo imi deba kamu man kat ni gijing sekian om doktor ni kat chola ya berugat ni manda keli wei was nyau pula pi man manda keli pi ine kelak ni pi ka kejut yo gi oh ka kejut ko si nyau pula ka te oh ka kejut ko si ki kejut ko ro di ko si saya mau kejut ko pha ka bit le henry nga kwa wa pi li ki pai ba wa hoi chin gi kejut cancer man ko bi ne kejut ko pula kejut ko normally kam givi tangwa kamu ingin negi ka ko em kam to ke early detection go lai pi u test he por go biang pi ka go kham ni pi one test pi ne ba kamu man kat ni ke sarkar ke man go ke test to go mungkin na free of course but kam jo ma ko au ban jor lang ba ni ran sang ye ki nong chong chong na ke lom jan tia khap tam ro ko bi wa kamu man kat te ne ke yang yong ka department na health department lang ba na ka Meghalaya State Cancer Society yang Meghalaya dasdang i UE ya udi HPV vaccine nei benta wo ya da yo like u yo ka pi yo like u yo yo mi kujut cancer te ya udi HPV virus vaccine de e gi kena ku khat so khat san snen te de bon wo yo ga report hanga go de wan go de pentip ki district le ko wa bon ne ki man bay man par ne ki yung le wat ki ni ki kena le bon ki was nyau motin u e yo u vaccine tengah kerpa dia pi uni to vaccine u ada test u ada verified but u ada e gi hakelen yang dari India untuk man u pela tengah kerpa dia gitu ki kena kentai di wa khatso khatsan snem nerta wo snyau ha pi u chim ya uni HPV virus au vaccine